Kajingnya kam traya ka sengsan hima ka belatip kum ka khon hinyo trap National Awakening Movement menta kala kata kelaya ka ka parti. Wat kala poi hadu uput ba ka parti kala syamya ka rai pan penyang kertong syu ha ka election banjit yakinong mikmat syaka yung dorbar tauan ka jela ka ban long house nam arjar pulai. Habay kran baru Vice President jong ka khon hinyo trap National Awakening Movement uba Thomas Pasa ulaong ba ka kasin jam bala syam daga khnam ban penyang kertong ha ka election ban long house nam arjar pulai kadai namar ba hadu menta syam ladon kibawan ban pan tiket ban yakun ya ka election. Pi nak kalian kajong ni adon kaji kendu kini kita beladam. But namar ngilaung bang lesing nung pernya. Rau kolong ba hadu mentam pak don ba wan apply ke tiket. Dia abam don bawan pan tiket. Dia bangin ong mangi bangin penyang upam don longren. Dia kom kalong hi hadu mentakas ni pak don kiba wan file application. Dia nak kalian kajong ni halong takan longren ba lesi arpulai nung penyang. Kanunong kurang hang dika amali election panwan kai di kai kada ba ki noilam jo krampat kimya kun daladi nako buram pe kini ki license nam sang sunami palale ide ki snam ki ba khnam na ikun du ya ba nadu arjar mars ndap nika ajar pa election ba ni kubur ni peyang ba kini sang sunam kum kasang ni ayat arpukam sadin habu banya hajka banya cakaman dia yang membentai nak yang kasang ni sumri ba ngiri ban klaim suai ke parti kamtam ban penuan nongrem yang ikat ke movement nyong kasang marni nak yang kanami nadu ki election ki berada buat ki election di banwan ru ngila tip sai bangin numla penyekun dak pisah dia kajuk ke bangi mentagi election ka penima nomor ba lesi kini kajuk teri borba jong kepisah ka la de gawe ni kidau ba yo ikinong yalam lesi ki bamla sisa ban yalam ka state ko jong ha ka direction na kan ti ka badai dia nak kalian ka senga jongi pada mentala dengan pendiang lawat kinong yalam ki jongiru lada ki ong bandiang kinum la ban ya kon da ka bor juga pisah but kham tam e ko mangala ban rap mane kini ki south nam ki la da ya ban pembet chwa sibul ki duna pi ka khanam ki la ban len na do arjar ar la kha arjar khatwei khadar la mi ka chirura de kala ya bet kala stang ban sim yang juga pis bangin yo ban penpau yu pa mangi long serious lor ke jengtu ban syakri pa kung parti Henry ajar prakat khandai kami yang untuk ini ke dikasin ka ba kawan ka ngalak banong ka umsau ka umba ka bahe ka parti nei wat la kum taru kum kinong elam dengan seng pada ngilak don ka ji kendu ba ki kisen jam ni chakman di karai kalau ba ngenum du jengkerman ngenum musim Henry kumbang ngilak ya don bentah ka parti hakaseng nak kata cingtu bangin yolat dan syakri yo pa hakal nanti ke badai ngin ya takal nanti mangatrai kapor sama tai kini ki sausnem ki ba lain ki ba kata ya ka parti ka dikaji kam trai mla ben lain kata na takadau ka khanam wallahu arja syo ajar khandai kadun sawut ki MDC ma kala job au arja khat saw MDC election ka job sawut ki MDC henangi iba arjar khandai uwe ru iklim job shu kadi kada kasin ba lese ka jing bayam bamye soto chung hapo ka parti kakta ya ka parti de kini ki ba lese ki kam kabilinti ndangi kerman pada ba ngim dai ban do jikerman ba do mensim nok pika ku status ka balong mentai ba hadu uniu arjar arpau ka mau kering by election ka election commission of India kala tho da ka ba sai kedar kala pha sangi ka copy bat kala pentip ru sha ba fedek kartwa i chief electoral officer jong jelam Meghalaya bat da kantin ka ba sai ka ICI kala kontak ba itu ya nu ru
halor kanong rem bakadon kaji ya kamar kalian ti andai mentang bakalong pada hadin ba nak kalian jong ba ribot ila mino parti banyak kuno nak kui pada ka seng ti ngatarai kenika jingnya thut apa ka parti kala simno ya ka natural course of solution mod by default la subai la baik di andai wala kataru kadang simpor pada yang ini bangin penbah penmiat in sop in sepanjang ya ki jingmong ki bangin ai kenu parti ka nakalian ka parti ha arja sawin penjang lai pengut ki candidate nak parti but ngomong mana ka cia kun election mentah ka state ko jongi kam tam ya ka apa ka state level MLA nilai ba ka jing penduduk kam pisah ka penduduk jikramen ya ki parti le ne wat ya ki orang ba ki long kume ki bodan ngata ka manusia men ki bomdon spa di Henry ni kemilin ti nak MDC pada ka di boya tabut di pram ki kasi pi ka MLA ka jenjaran marangi ya khle lang bat ki jaj benril bat ki nong mi khmat hi la jui ba ken la dai khap ki begini kun ka MLA ki hab an compromise no kat no kat ni teliki isu nomor unong sabut ru daki we ki benril ki adan te ngi pada ko parti ki ba ngi jukran ba ya ka bari ban kran wat apreng jong ki we ki benril ru banyada ban pendek pensa ban kentiu ialah ka benril sanang kong te ngi kemilin ti pada ba lesi ka ba khamsuk yang kalong ba in concentrate ba ka MDC ajar usau anogram kalong ba lesi ka hakad di council ni ka pisah ka pada trekang adu kata but ki nong thebut ru ki perdo persenam sudah de ngin pej senjam nang tu insang ba lada nakalian ka parti ngila man yo man bat ya ka sencar kadar hapot di council haw ajar usau telese kanum simpor tan ya kipai ba dun tra begini ya ki mati trikam pada juga seng